Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл alamdy жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деге эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ары дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ары дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат, Аллах кааласа бардан дагы бар кылат, Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Касас сүрөсүнүн 77 аятында айтат: "Ва ахсин кама ахсаналлаху илайк." Аллах Таала сага кандай жакшылык кылган болсо, Аллах сага кандай ниаматтарды берген болсо, Аллах Таала сага кандай жакшылыктарды көрсөткөн болсо, сен дагы калган адамдарга ошондой жакшылык кылгын дейт. Албетте бүгүн бизге муфтияттан берилген тема дал мына ошол экен: жакшылык иштерди кылуу жана ага көмөктөшүү деген. Ооба, урматтуу муфтиятыбызда бул Кур'ан, аят, хадистерден алып турган теманы бере турма тутуган, ким кайсыга муктаж боло турган болсо, албетте бардыгыбыз жакшылыкка муктажбыз. Бардыгыбыз жакшылыкка муктажбыз. Аллах Субхана Таала биздин муктаждыгыбызды билип туруп, эң негизги жакшылыкты Аллах Таала бизге берип атат. Ошондон Касас сүрөсүндө Аллах Таала айтып атат: "Ва ахсин кама ахсаналлаху илайк." Аллах Таала сага кандай жакшылык кылган болсо, сен дагы калгандарга ошондой жакшылык кылгын. Бул Кур'андын бизге берген өкүмү, урматтууган. Аллах Таала сизге көрөргө көз берди, угарга кулак берди, сүйлөгөнгө тил берди, тиштегенге тиш берди, кармаган кол. Мунун бардыгын Аллах берди. Алла бергенде дагы бекер берди, сурабастан берди. Ден соолук берди. Жей турган, иче турган, кие турган, жата турган, ойной турган, кыскасы не боло турган болсо, бардыгын Аллах берди. Эми сен колуңдан келишинче калгандарга дал мына ушундай жакшылык кылгын. Бирөөнүн кылып атканын көрдүңбү? Ага сен ичи таарлык кылбастан, балким колуңдан келе турган болсо, көмөктөшкүн, ошого жардам бергин. Бул Аллахтын Кур'андагы өкүмү. Неге урматтуу туган? Анткени Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримда Байина сүрөсүнүн 70 аятында баяндайт: "Жаратылган нерселерден эң жакшысы ким?" Алам, бизде сөз бар го, 18 000 алам деп коебуз, Негизги ар бир нерсе өзүнчө алам, андан дагы көп. Бизде ошондой айтылым калынган, урматтууган, 18 000 алам. Алам толтура, эсепсиз, сансыз, урматтууган, бардыгы жаратылган нерсе. Аллах гана жаратуучу, калганын бардыгы жаратылган нерсе. Эми ушулардын эң жакшысы ким десе, Аллах Таала өзү баяндап берип атат: "Инналлазина аману ва амилус салихат улаика хум хайрул бария." Албетте эң биринчи иман келтиргендер. Иман келтирип алхамдулилlah мусулманмын, чоң атам чоң молдо болгон дегенби? Жок. Ва амилус салихат, өзү дагы ошол чоң атасынын жонун жолдогон, өзү дагы ошол жакшы амалдарды кылган адамдар, Аллах Таала бекемдеп айтып атат: "Улаика хум хайрул бария."
Dal mına uşular en jaratılgan nerselerden en jakşısı mına uşulары deydi hurmatly tuğan. Jaratılgan nerselerden kimken? İman keltirgen, iman keltirüyle kala örbesden jakşı amaldарды kılgan. Emi jakşı amaldar tol tura hurmatly tuğan. Kılam ile desen tol tura. Mına bugün kış boldu, soğuk hurmatly tuğan, biröge kömür aparıp berip koydun, bul sen üçün jakşılık. Jıgaç otun alıp berip koydun, bul jakşılık. Eşiginin aldığında jönle kurap berip koydun karını. Bul sen üçün jakşılık. Muna şonluktan hurmatly menin musulman bir turgandarım, vakit degen vakit. Vakit degen vakit. Azır elhamdülillah barbız. Bundan keyin kim bar kim yok Allah gana biledi. Bugün cumada uşuncha adam bul yerge keldik, ertenki cumada kança kelet, uşul kelelağı kelmey Allah gana biledi. Jakşılıktın işi toltara hurmatly tuğan. Bugün günü jalpıla özü mekanizde ızıçı bolup atkan, avaranın buzulup atkandığı, degele musurkanın çaçılıp jatkandığı, bul bizden jakşılıkka umtulbagandığımыздın kesepeti da. Oşalla musurkanızda özünün koyulgan urnası aparıp salıp koyuşluğunuz bul jakşılık. Özünüzdükü, özünüzdükü birödük emes. Özünüzden çıkkan kaldık dele, celimini celimge, aynegine aynekке, kaldığını kaldıkka salıp koyuşluğunuz bul siz için jakşılık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat, la tahqiranna şey'en fil ma'ruf. Jakşılık nersede hiçbir nerseni tömen sanavagıla deydi. Hiçbir nerseni tömen sanava. Boptur biriyle jelim bakalaşka jatkan eken al öyle salıp koydunuz hurmatly tuğan. Bunu tömen sanava. Balkim Allah'ın aldığında bu öte çoğun sıymık. Ova Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ne dedi? İmanın en çoğun darajası la ilahe illallah ola turgan bolsa, en tömönküsü adamlarga ıza bere turgan nerseni alıp koyuşluk. En negisiz. Adamlar bugünkü ne kılay en tömönü menen maktanıp kaldı da. Bu en tömönü bolçu hurmatly tuğan. Kanse dağı jakşılıktın türü öte köp hurmatly tuğan, bardığımız oşoga umtuluşubuz kerek, kalgandarga kömök berişibiz kerek. Ankene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste ne dedi? El mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbun ilallah minel mu'miniz zayıf. El mu'minul kaviy. Küçtü musulman hayrun. Bul jakşı. Kimge? Allah talaga. Sağa emes, maga emes. Allah'ın aldında jakşı. Anan ve ahabbu ilallah. Süykümdürük. Minel mu'miniz zayıf. Alsız musulmanga, alsız imanduğa karaganda. Alsız imanduğa karaganda küçtü imandu bul Allah talaga jakşırak süykümdürük. Wa fi kullin hayrun. Peygamberimiz biroq bekemde aytadi. Ova, ekoydeten hayrılık var. Alsızlıdagı jakşılık var. Biroq küçtürögü Allah talaga süykümdürük. Küçtü degen hurmatly tuğan telefonumda kılganda jetpey kalgan emes. Mınday bolup, mınday kılganda jetpey alısta amintip süйлөшкөн emes. Küçtü degende liboynu alıp çaba turgan emes hurmatly tuğan. Ya Rabbi, albatta al-kuvva küçtü bima'nahil am jalpı maneni orawalat. En birinci avadı kuvvatul iman, imandı ulug jagıdan. Wan nafs, nafsisini tarbiyalagandığı jagıdan. Wal ilim, ilimdigi köp tarabıdan. Wal jism, ova dene dele boluş kerek hurmatly tuğan. Anı dele köngülgü alın. Al jagı, bardık jagıdan köngülgü alıngan küçtü musulman. Denesile kat çok bolup koltuktары düşüp böyle men antip telefon men süйлөшкөн. Bul jagıla karalbay turmat tuğan. Ova Allah Taala bul jagındağı eske algan, biroq en negizgisi imandu. Imandu boluş kerek. Kansedağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "İhris ala ma yanfa'uk." Sana payda bere turgan nersege aç köz bol. Sana payda bere turgan nersege aç köz bol. Toybo, kıla ver. Ova hurmatly tuğan, insaniyat kaçan kıla veret, kaçan çarçabayt, kaçan tajabayt. Maksat Allah'ını razı kılуу bolgon bolsa.
Maksatınız Allah'ını razı kılığıbı, iyilikке jetүүbü, beyişke jetүүbü. Demek çın da şunu maksat koysanız, siz жақшылық kılgandan dağı tacavaysız, hiç çarçavaysız dağı. Balkim bargan sayın rahat alasız. El ne dese oşa desin. El süylese kayra rahat alasız. Ya sonum olatat. Ya suylayversin. Kayra rahat alasız. Kaçan çarçaysız, kaçan tacaysız, kaçan жақшылığınızды kılbay koyuz, manaları bilsin deseniz. Maqtay büken dep mınдай karap kalsanız, süyley büken dep karap kalsanız, anda maqtasa kıla baştaysız. Maqtabay süylene turgan bolsa boldu, oşol жерден токтотосуз да. Болду булар. Билбейт булар. Кудугуна түкүргөн адам экен булар. Ичкен сууга түкүргөн адам экен булар. Булар билбейт булар жакшылыкты. Sen kim için kılıp atasın? Uşul için mi? Ya Allah için böyle hürmet otuğan. Sen uşul için kıldın, emi çarçaysın. Bat bile çarçap kalasın. Sen ova jakşılık kılganda bardığı imanda bolsa dağı beş kol barar emez. Arasında bayağı bir huybusu var, içinde sözü tokup çığa turgançı. Öyle jakşılık kılbasan ne? Şaylao jakındadı o degeni var da. Ya. Ne şaylao jakındadı o? Çota berip kalıp turga bular. Uşundaydı ele çığa kalışat deydi da. Ya sen şaylao menen işin yok. Sen oğa barıp koysa dile hiç neyse kıla albaysın sen. Ya barbayım deysin. Elge jakşılık bolup kalsın dep berbasan uşundaydı. Ana ne albasan albayla koymanlar olsa ne bölünüp atasın dep kayra aytadi. Bersen жалпы бербейсиң mi dep ya? Beri atamga alıverбейсиң mi? Oşo surap alış gerek da anan. Emi çarçaysın sen. Emi sen tajaysın. Nege sen uşulardı ırazı kılam degensin. Yok bular ırazı bolboy turmayt otugan. Allah razı olur. Kaçan Allah razı boldu, bardığının jürögü Allah'ın kolunda jürögüne salıp koya turmayt otugan. Muna oşonduktan ihris ala ma yanfauk, sana payda vere turgan nesege aç göz bol, toybo. Peygamberimiz aytıyor, men emes, peygamberimiz. Vasta'in billah ve la ta'caz. Anan Allah'tan jardam sıra. Ova, bunu kılış için dağı Allah'tan sağa jardam gerek. Özden özle kıla albaysın hurmatlı tuğan. Allah'tan jardam gerek. Senin tapkan nersen adal bola tuğan bolsa adalga jumşalayveret. Senin tapkan nersen hurmatlı tuğan adal bola tuğan bolsa Allah Taala jakşı işke mümkünçülük bereveret. Ova, anan Allah'tan jardam kele turgan bolsa boldu. Siz bu jaktan bergen sayın, bul jaktan keleveret, dağın bereveret, oңой bola turmatı tuğan. Emi alsız bol oturba, emi tanış biliş yok da, жаңылы keldim da, anan ne kılasın anan, жалgыздык bari жалgыздыk eken da, devle olturuver hurmat tuğan. Mana oşul olturgan bardığı musulman, bardığı bir tuğan, bardığı sizge şerik. وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. Ova, emisin uşunçalık jakşılık kılıp atkan uçurunda, kandaydır bir musibat, kandaydır bir jaman abal kelip kala turgan bolsa, sen eger de degen sözdü koldanba. Eger de degen sözdü koldanba. Uşunla koşpay koyganozda managı jakşı bolmak eken. Uşunla ötkende aytkanda men düşüngen emes ekenmin. Uşun namıyak kıldı le. Ana şul жерде men kata ketken. Eger de mananday kılgamda mınday bolboyt ele. Ötkende manandayla kılgamda mınday bolboyt ele. Uşulle kıldı dey turgan bolsaң hurmat tuğan, anda ne deyt? Sen şaytandın eşigini açtın. Şaytandın eşigini, emi öldün emi. Emi sen ne kılın jaman oydun boşa oysun da. Anan kılsam dağı kelip kalsaç. Bunu olsa dağın toskolu bolup kalsaç. Ne olasın? Emi sen vasvaska düşüp kalasın hurmat tuğan, jakşı iş kıla alбай kalasın. Oşonduktan peygamberimiz ne deydi? Kul qaddarallahu ve ma şa'a faala. Bu Allah'ın takdiri. Allah beni sınadı. Allah neni kalasa oşonu kıladı. Fa illahu taftah amadı şeytan, sebebi lav eger de degen sözün bu şeytanın eşigini açat. Oşonduktan hurmatlı meni musulman bir tuğanım, ova. Alsız bol oturba. Alsız bol oturba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah'tan jardam sura, alsız bol oturba. Eger de degen sözdü aytpa. Nege? Bu şeytanın eşigini açat, andan kin jakşı amal kıla alбай kalasın. Ova, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, küçtü musulman, bul kayagdan bolsun. Ova, bul degen imandı jagıdan bolsun. Demek imanı küçtü bola turgan bolsa, bul adamga aytıp sayma dereçten kajatı yok. Özü bile turma tutugan, kaysı jerge kanday amaldı kılışlıktı. Oşolla uçuruda ne kılsın? Bizde atalarımızda jakşı söz var. Beker jatkança beker işte degen söz var da.
Beker ile jata berbe, iş yok dep manan kılıp koşup koysan kança beresin dep sıraz esepleşip kirbe. Unçuk bayla kıla bera turgan bolsоң урматтууган, ne bolat eken? Özüňe dagı payda bolat, aga dagı payda bolat. Sonun kılıp bera turgansan liboyla adam, sen oylogondan dagı köbürök beret koy. Sen oylogondan dagı jakşыраак nersени beret koy. Esepleşmeseň deleçi. Oşonduktan alsız bolup olturba. Kolundan kanday kelet, oşondoy jardan bere bergün urmаттууган, ankeni бүгүn kış mezgili. Buga çayın aytıp kelgenbiz. Dagı aytabыз, kış momundar üçün Allah'ın rahmatı. Toy ata 40 gradus bolotken ne bolat bu yaga? Kayra kırdı, ar neseni oylana berbey, mundan or kündölde ötkөрgönсүң. Erteň muni körbөгөндөй эле болуп каласың, урматтууган. Körbөгөндөй эле болуп каласың мунучу. Erteň ысык келе турган болса, суукту körbөгөндөй болуп каласың. Суук келсе, кудум ысыкты körbөгөндөй эле каласың да. Жок урматтууган, алсыз болуп турба, kış Allah'ın rahmatı. Nege? Ankeni tün uzun bolat, bul oturgandan bardыгы tahajjud okuyt degen. Kündüzü kıska bolat, bulardan bardыгы oroza karmayt degen. Erteň Ramazan kelgende surap kalasyň, adamlar kışta karmap berse bolabı depçi. Ana karma şonu. Oşonu karma urmаттууган. Tahajjud degen unutup ele koyduğun okşayt, al nele depçi. Jey turgan bele, jegende ele oylap kal. Jok urmаттууган, al namaz. Namazды okuyubuz. Makul, oşonday kılabız urmаттууган, ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat urmаттууган, innehu la ya'ti rajulul azimus samin yawmal qiyamah la yaznu indallahi janahun ba'uzatin. Ova, küçtün bardığını imandуулukka sarftagın, ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari jana Muslimler rivayet kılan hadiste aytat, kıyamat günde semiz kaçok, Eki kolu taң jetpey kalgan uşunday adamlar kelet, biroq Allah'tın aldında çımındın kanatı çalıktagı anın tarazası bolboyt, salmagı bolboyt deydi. Ova ağırırık desen jıgılıp kalçuday adamlar bar urmаттууган, biroq imanı uşunçalık күчтүү, anın amalı uşunçalık күчtүү, anın ibadatı uşunçalık күчtүү, anın jakşılığı uşunçalık күчtүү. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalar keldi. Ansariler Mekke'den kelgen, muhacirler keldi. Kelip durup Peygamberimiz aytıtat, Allah'ın elçisi, manal, baylar bizden bir kança aldığı ötüp ketti deydi. Jakşılık iş boyunca atandaşıp kelip atat. Baylar bizden bir kança ötüp ketti. Kanday ötüp ketdi? Karaң, Allah'ın elçisi, bular biz namaz okugandayla okup atat. Oroza karmagandayla karmap atat. Biroq bulardın baylığı varken sadaka berip atat. Zeket berip atat. Bizde jok. Anday soğuptu ala alбай атабыз. Kale verse bular kuldardı satıp alıp azat kılıp atat. Peygamberimiz aytkan, kim bir kuldu satıp alıp azat kılsa, Allah Teala al adamdı dozoktan azat kılat degen da. Bular dozoktan azat bolup atat. Biz hem üşüntüyle kalıp kete berебиз be? Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Men selerge bir amaldı үйrөтөйүн be? Eger oşany kıla turgan bolsoňar, aldın kıladın bardığına jetip olasыңар. Seleden kiyin kim kelip amaldı kılsa, alary dagı jetip olat dedi da. Ova Allah'ın elçisi aytın bizge aytın dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ar namazdan kiyin 33 yolu subhanallah, 33 yolu elhamdülillah, 33 yolu Allahu akbar dep ayta turgan bolsoň, oşolar sadaka bergendey, oşolar zeket bergendey, oşolar kul satıp alıp azat kılganday dengelge jetip alasың dedi. Maşallah, bardığı namazdan kiyin tasbih oturat da zikir tatıp. Kiyinçere kayra keldi bayağıda ketedi. Allah'ın elçisi. Ama bayların bilip alıp dur bunu. Bular dele uşul işti kılıp atat dedi da. Bular dele uşul işti kılıp atat. Namaz okup atat, oroza karmap atat, sadaka öretat, zeket berет. Biz tatkan tasbihini bular dele tarıtıp atat. Bizge dağın başka nerse aytın dediler. Peygamber ne dedi? Zalike fazlullahi yu'tihi men yeşâ. Bul Allah'tın aykölдүүлүгү kimge kalasa oşoga beret dedi da. Kimge kalasa oşoga beret dedi urmаттууган. Oşonduktan arabızda kedeysiňbi, kvartirada jaşap atasıňbi, jüye jürösüňbi, maşallah namazlardan kiyin mana jakşılık işler. Mana urmаттууган. Namaz salam beriş menen turup ketişlikte hiç kanday jakşılık jok eken. Peygamber sallallahu aytkan jok, salam beriş menen birinci masjidden çıkıp ketken adam ana şul degen jok. Muna oşonduktan bardığı jakşılık işledi. Emi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat, "Fal yetanafasil mutanafisun." Ana jarışa turgandar jarışsın. Atandaşa turgandar atandaşsın.
İslam mamleketlerine barsanız har bir 10-nчы deyli azaytıp mındayla baptır 20-nчы har bir 20-nчы adamның kolunda mingdik tasbih жүрөт. Mingdik tasbihni көргөнсүзбү? Siz 33 degende zorga mayda kolunuzga takıp algansız go. Çöntökө мишайт эткен депчи. Ал 1000 ошончону көтөрүп жүрөt. Отурган жерде баштайт шырык. Allah Subhanahu Taala Kur'an-ı Kerim'de aytат: "Es-sabiqun es-sabiqun." Aldınqılar barır aldıda de. Birinçiler barır birinci. Al tafsirinde qanday deyt? Bu dünyada en köp jakşılıkты kim birinci kılgan bolsa, beyişke en birinci kirişi da koşul da. Beyişke en birinci kirişi da koşul urmat tutugan. Oşonduktan jakşılıktın türü köp, urmat tutugan bardığını hareket kılыңыз. Ova urmat tutugan emi Жалкоолуктан арылыштын эң негизгиси урмат тутуган иман келмесini көбүрөөк айтасыз. Жакшылыкка ач көз болосуз. Тойбойсуз. Кылган сайын кыла бересиз. Эл мактайбы, мактабайбы, кайра жамандайбы айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сен ушунчалык зикирди көп кылгын, сени көргөн адамдар жинди десин" дейт. Bir rivayette aytat: "Sen uşunçalık zikirdi köp kılgın, seni körgön adamlar bul el körsün üçün ne kılıp atat, riya kılıp atat desin" deyt. Emi zikir degen an dese biz bilen kaldık. Subhanallah, elhamdülillah ekber. Ova zikir, Allah'ta este urmatı tuğan. Siz jakşılık kılanınız buladın bardığı Allah'ını este zikir bol eseptilet. Uşunçalık köp kılın, adamlar aysı mına cinde okşayt, baş iştebet okşayt. Kimge jakşılık kılıp atat, ne kılıp atkandan bilbeyt okşayt dedi. Yok, al adam özü bilbeyt da. Al adam özü bilbeyt. Al vaqtınçalık dünyası gana oylop kalgan. Siz ahiretinizde oylop berip atasız. Murda bizde çının dele aksakallar manete bilet, oşentip tarbiyalayt ele, biröge jardan beriş biz üçün rahat ele, biröge jardan beriş biz üçün sıymık ele da. Azır anday kılsan melay bolasın, je kul bolasın, je ne baş iştebegen bir uşunday bolasın da azır. Palançı jolda kalganken jetkirip kelсе, başın işteybi, kıykırat da. Murda kayakta жүрөсүң десең, мына аксакал бирөөнүн үйүн таппай калганкен барып жеткирип келдиң сен, атайның сүйнөтү ой азамат болду. Келдим, мына ишти кылып бер дейт эле да. Азыр ошондой кылып көргүн, сен кутулбайсың да. Айтпаган сөздүн бардыгын өзүң атайыңдан угасың. Өзүң досторуңдан угасың, эч кимден укпасаң, катыныңдан угасың да. Сен ошентип жүрө бер. Биз баянча үйдө эзде эркек киши жок дейт. Кылганыңа деле өкүнүп кетесиң да. Oşonduktan urmatı menin Müslüman bir tuğanım ne kılavuz? El körsün deybi. Ne deyt? Cindi deybi. Ne dese dele bardığız jakşı işke umtulaylı, hareket kılaylı. Albatta elimiz, jerimiz, mamleketimizi tazalıp alışlık. Manal jerde bardığızın özümüzdün kolumuzda. Elhamdülillah Allah Subhanahu Taala mümkünçülük verdi. Umradan keçe 8'de keldik. Ikinci jolu barıp keldim. Elhamdülillah sıymıktangan nersen 14 gün bolasın. Jönögönde sүйünüp özüңdүн mamleketine jönöysüň da. Sүйünüp kettige bugün ketebiz Kırgızstan'a ketip otabız biz depçi. Mamleketin bar ya Allah. Bu öte çoň sıymıktı. Kançalagan tuğandar жүрөt. Özgöçe Uygur tuğandar. Vakit büttü, vizası büttü. Kayaka ketişti bilbeyt de. Kayaka ketişti bilbeyt de. Kayaka varsam eken, kayak ыңгайлуу. Barsam jardan berelasың. Koya aylanayın. Eşinse diye elbayım de. Çının dile diye elbaysın da. Sen apkelan ne kılalım onu? Çında öyle bir jamandan kutkarasın mı? Kayra tutup veresin mi? Korkunuştu urma tutuğan. Oşonduktan ötkönde Rossiyaga barganыбызda ayttılar, birösü özü mamleketinde jok, ötte maktın atkanda sıymıktan öyle biz anandayбыз, biz andayбыз, sizler Kırgızlar andaysыңар, mitingine kıla veresin, anday kıla veresin, munday kıla veresin, taza messin dep süyleni bir jarım saat maktanıp bütkönden keyin maktanıp büttüңbü? Ova. Zato bizde anday bolgonu menen özübüzdün akçabız bar dep akçasyny körsetip koygon eken. Özübüzdün Kırgızstandın somu var dep. Ya uşunu menen dalay adamды öçürüp koysan bolat eken da. Çının dile ugal men dele sıymıktandım Buga çeyin bilgen emesmiz de. Zato bizden özübüzdün akçabız bar dep ele körsetip koydu ele. Boldu jer karap un çıkpay ketip kaldı deydi.
Мына урматтуу тууган, канчалаган адамдар бар, улуттар бар, бизден көп, 25-30 миллиондор бар, бирок өзүнүн акчасы жок, өзүнүн мамлекети жок. Мына ошондуктан биз урматтууган кайсы нерседе болсо дагы мамлекетти сактап калуунун натыйжасында бардыгыбыз колубуздан келишинче канчалык жакшылык кыла аласыз, ошончолук. Жылмайып коюшуңуз өзү жакшылык болуп атпайбы? Жылмайып деле бирөөгө күлүп койсоң канча жакшылык да. Аялы менен кетип бараткан болсо сурайт, ким болсо билбейм. Сен карап күлдүгүн, достордон окшойт да. Достордон окшойт да. Чынында эле урматтуу тууган. Сен мен өзүм көчөдө көп жүрөм, адамдар карап жылмайлып баягы деп калса, мындай дели ойбалуу деп башкача басып каласың да. İnsansın урматтуу тууган, инсансың, чынында элечи. Аялың менен жүрүп сизди сурап атат дейт, сыр бербей, сурай берет да деп коюпчу. Мени бардыгы тааныйт да дегендейчи. Жылмайып коюш өзү адамды канчалык деңгээлге жеткирет. Пайгамбарыбыз айтып атат, садака деп айтып атат да. Жылмайып коюу, мусулманга бир жакшы карап коюп, бул өзү садака. Таанысаң, тааныбасаң, ассаламу алейкум деп коюштук, бул өзү канчалык жакшылык нерсе. Biz жакшылык десе эле сөзсүз бирөөгө машина алып берип, же болбосо чоң бир нерсени берип, анан мына жакшы, жок урматтуу тууган. Бардыгы майдадан башталат. Бардыгы майдадан башталат урматтуу тууган. Майдадан кыла берели, анан чоң болгондо кылыш оңойраак болот. Азыр аз мезгилинде берип жакшылык кылып үйрөнсөңүз, көптө оңой болот урматтуу тууган. Азыр азында бербейсизби, көп болсо өлүп кетсе бербейсиң сен. Азыртан менде болгондо бере болбойт сенде. Болбойт сенде. Сен барыны бере берген урматтуу тууган, андан кийин буга чейин бир берешен адамдын сөзүн айттык эле. Берешен адам, сиз кантип берешен болуп калдыңыз десе, кантип мындай жакшы иштерди көп кылып калдыңыз дегенде айткан, мен ашарга барып эле үйрөндүм деген. Бизде үй салганда айылдарда көбүнчө ашар болуп калат, Үй салганда колмо-кол кылып кирпичтерди. Кел колмо-кол кылып берели деп кирпичтерди алып берип калдык. Ошол жерден үйрөнүп калдым дейт. Кандайча? Мага берип аткан адамдын неси колгадан бир нерсе алып бир бутуга түшүп кеттиби? Эмне кылдым? Ана буя мен берип аткан бул жактагы колга түшүп кетти, ала албай калды. Бул жактагын үстүгө кое бер десем койбой атат дейт. Жок, берсең анан берем депчи. Жок, үстүгө койсо кыйын болбой да турар, анан ал неме кылып алсын деди. Ошол жерден ойлондум да. Мен берсем жокпу, анан берет экен да. Бар болуп туруп анан үстүгө кое берсе, анан көп болсо анан дей берсең урматтуу тууган болбой калат экен. Ошону бердим, бул жакта жокпу, Алла көрүп турат, Алла билип турат, анан бере берет экен урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгыбыз колубуздан келишинче жакшылык кылайлы. Албетте бүгүн биздин мына эжебиз бар го, мечитти тазалаган, ушунун кызы бир аз ооруп аткан экен урматтуу тууган. Чыгып баратканда буга дагы колубуздан келишинче жакшылыгыңызды берип коесуз. Ар бир адам өзүнүн ыктыяры. Канчалык деңгээлде өзүңүздүн ыктыярыңыз урматтуу тууган. Ооба, кыш мезгили келди. Бардыгыбыз даараттарды алганда эмне кылабыз? Мүмкүн болушунча жылуу суу менен, жылуу суу жок боло турган болсо урматтуу тууган, муздак суу менен фарздарыны аткарып койсоңуз болот. Макул, мананча күн суукта сыртта мүмкүнчүлүк жокпу? Бир-бирден эле жууңуз бардыгыны. Анан о асты жакты эмне кылмаңыз, кургактап койсоңуз болот урматтуу тууган. Эң көп суроо ушул болуп атат. Ошону жууп албай анан намаз окуй. Айланып кетейин, ал жак менен эле уже намазың токтоп калбайт, Ал жакты жакшылап кургаттагын, макулбу? Ки мүмкүнчүлүк тапкан жерде жууп аласың. Жууганды дагы мурда айткам, ошол чыккан заң чыккан жердин өзүн эле, зара чыккан жердин өзүн эле, баяктагы тоолорду шалпылдатып жууп, таштарды жалпылдатып жууба урматтуу тууган. Сизге күлкүлүү бир адам билбей атат да, ошонучу. Ошону менен намазды окубай коюп атат, Намазды ал үчүн окубай коюу деген бул шылтоо болбойт. Күн сууп болуп калды. Ооба, канча адам сафарда жүрөсүз урматтуу тууган. Караңыз болбой турган болсо фарыздарын эле, фарыздарын аткарып койсоңуз болот. Намазды калтырбаң. Фарыз дегенди бардыгын бир-бирден эле жууп коесуз. 3 жолу шалпылдатып жууп отурбайсыз. Башыңызга кадимки эме 4төн 1-ге масык тартып койсоңуз болот урматтуу тууган. Ооба, бутуңузга мазы калош алып алыңыз. Жылуусунан, сулуусунан жылуусу дейт го. Өзүнчө эле туфли кийип эле кырчыңдай бербең. Ошо калың мурда валенка кийет эле, манандай кийиздичи. Мектепке деле ошону менен эле бара берет болчу. Кимде бар болсо ол өтө авторитет болчу, сыймык болчу. Просто азыр бир аз көтөрүлүп калдыңда, нафсың калбай калды да, Ошого эмнени кылгын? Бул ден соолук аманат. Аманатты жакшылап караңыз дагы урматтуу тууган, өзүнүн ордунда.
ibadatты kılayla. Namazdı kaltırbanız. Bir de namazınız kalbasın. Dayarımıza inşallah bardıgız. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardan bergin. Ya Allah'ım bütkül mu'ansımada din minetine kabul kılgın. Ya Allah'ım özgöçe eli üzge, jeri üzge, mamleket üzge tınçtık, ıntımak, birimdik bergin. Ya Allah'ım ar bir mamleketin özünün çegerası var. Biz dindagi çegeranı ya Allah'ım oңoyçuluk men çetip alsa Allah'ın nasip kılgın. Bir rahmet kılgın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve